Governor wa kaunti ya Masako Mwandu abinyandeti ni walilikano la Prime Minister Raila Odinga na kutuma ngezi cia ukiakisio kwa musio wa mututia Raila. Mwandu wa abinyandeti anene ya White House musiene wa Masako bara wakiakisio muka wa Raila Ida Odinga ya sekana niwe wa musomedha cia aimuboya akwata binya wa kutoisia musi wa mututia Raila Odinga nambe rambi cia county government ya Masako rambi cia family yakwa na rambi cia kwa mwene kwa family ya mututiwa Raila Amolo Odinga former prime minister kwa mama niendo mwani pole na uma kwa kioyu niende tomona kwacha nati ya mama strong mama ni weyomesie lakini kwasi ya monyanya wa miaka mingi tikendo kila isi kila kibone tuboye mama akwate vinya nikenda aende na okwate ya musi wake na ene kwa binya wanga ino kumutongwesia nondo nake nikibeti chandie through maundu maingi maisha ni macho mume kwobwa kubutwa wea na school ya Kenya High kike kigwangu anza kibeti kucheka niwe maundu maingi muno na itona kije nondo ai mwalimu wakwa na nenese kwa binya wanga mama no koseto na ndia sia Raila Amolo Odinga izene tathukumia nake kuma tuo in fact now from 2006 on a campaign nengo lilikana titembeto kuku ndete yetie ivela on a 2013 on a 2017 tayo nake 2022 tayo nake naambia nesa wabinyanu katele mwesi ndo hivi nyanene senwa za kivela he believed in women nela wona tilegea tambaka aitwagie kayo legea ona nyino mutonya anaye munyanya munene wambaye akamba baye akamba ni amusupport ye miaka 15 na te amusupport nundu wacha utwa amusupport ya nundu no tresio nake nutonya athukometa na His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wanela message mu watuma statement very strong undu wesilasia nondu wewe ngone yake yolowai His Excellency Raila Amolo Odinga kila tutonya kwasia tuboye family yake tuboye siana siake mekale na mogo na ngai aitonia cheni Kenya undu tukwikala na Kenya yito na tikwati ya Kenya yito ni Kenya yende